Akaswani Imphal, Wahengbam Washington na pau pajari, ahan bada maroi bapau. Tara Nipal Suba Lok Sabha Mikhal gi matam lauthok ki bagaloina na Mikhal gi model code of conduct kudak tagi chatna bahore. Lok Sabha Mikhal ga punna pangthok kadori ba Arunachal Pradesh amasung Sikkim Vidhan Sabha Mikhal gi vote masing Jun mari gi mahutta Jun ani da oina thiragani. Haksang phana leinabagi damak ningthina tumba tangai fade haibasi miyam da khanghanabagi pandamda ngasi World Sleep Day gi thoram pangthokre. Numit humni chathagadaba Startup Mahakumbha hayengdagi New Delhi da hauragani amasung Nagaland na yumbu oiduna ahum suba North East Games hayengdagi hauragani. Election Commission of India na Tara Nipal Suba Lok Sabha Mikhal gi matam lauthok ki bagaloina na Mikhal gi model code of conduct kudak tagi chatna ba haure. Commission na Cabinet Secretary Raja Khudingmaki Chief Secretary Singamasung Chief Electoral Officer Singda Chithi Iduna Model Code of Conduct mapung phanangak na satna bathabak paikhat na bakhangan kre. Commission na Mikhal gi matam lauthok ki ba pungni phunipan gi manungda ain kaiba mong da rajniti goi ba advertisement tawba phaklang dei sinba poster sing hoarding sing banner flag na singwa lauthok na bakhangali. Commission na hai Rajniti Dol Singh Candidate Singh Natraga Mikhal ga mari lainaba official duty tawba miyoi sing natana lanai miyoi sing na vote khombagi thabakta sarkar gi gari sing sijenaba supumting thingle aduga sarkar na pangthokhiba thabak sing electronic amasung print media da uthok pa advertisement sing chu thingle. Manipur gi Lok Sabha Kendra ani gi Mikhal gi vote tangkak ani thokna mathang thagi tarama palamasung kuntaruk ta thadanagani ahanba tangkak ta H.Bhavan natana Tampaki Vidhan Sabha Kendra pumnamak aduga Singhi Vidhan Sabha Kendra Nipal da vote thadenagani ani suba tangkak tana H.Bhavan amasung Singhi lemhoriba Vidhan Sabha Kendra tarani thoi da vote thadenagani Zila Raija asigi oina apunba voter lak kun lising kuntaruk satruk kulhumdoini masigi manungda nupa voter na lak mapal lising humbudra mapal satruk humbunran nipan amasung nupi na lak tara lising niputaruk chatet sup na taruk ni aduga transgender na sani kuntra mapal ni Mikhal asigi damak punna polling station lising ani samapal yangkai mga hangdokani Raija sidadi maruaiba rajniti dol ayambana haujik phawba makoi gi thagat kadaba mirep singi ming lauthok nadri adumbainamak district election officer singna Mikhal asigi damak sem sabadi honare masigi matangda aikhoigi ukrul pawmigi pawdam ama 18 Lok Sabha election tangkak lauthok khrapagi political party singna chap chapa mirep lauthok trshu ukrul jilada election fever yam wangna leikhrabu uyi BJP, INC, amasung NPF ki campaign karan yam kanna leiriba thengnayi. Ukhrul Zilla manungda leiba assembly segment ani 44 Ukhrul AC amasung 45 Chingai AC ani si Manipur Outer Parliamentary Constituency da yawi loinana second phase poll tangkak 26 April da yawi. India ki general election asi mapumufana pangthokna ba zilla asi ki district election officer na ningthina shem chari ba ui ashok apan karishu later na election asi chathana ba nota officer tranithoi sector officer tranipan amasung election guideline ki makha da shem gata ba committee mayam shem krba ui hotik si ukruda election duty security personnel BSF company ani lak pa haure Akashvani Imphal ki pawkitamak ukruda ki soting shimre Thawbal Jilada Mikhal gi Model Code of Conduct mapung phana chana hanaba District Administration na thabak paikat pa haure masigi matangda jila asigi Deputy Commissioner Antem Subhas na hai Lakadoriba Lok Sabha 2024 election sida ekhoi Thawbal district ta arm license paiba miyoi singna mahaki arm license ka loinana arm singdu manak nakpa police station singda lagleba March ki tang kulhumdoi boki manungda koi deposit tawbiu haiduna appeal tawjari madugi matungda deposit tawdabagai du ekhoi security forces singna ekhoi phagat jagani haibasi mathamjage monitoring team mechanism je ekhoi activate tawba hujare flying squad sing mafam da jatana ekhoi gi poster lamba pamphlet thepsa lamba mayam akoi lokthokpa hujakre makha tanasu masi chathajagini lakadoriba 2024 gi general election si yamna ing chikna yam shanti oina pangthokna bohnabada district administration district election officer thobana local agliba pungthang singda sahajok pina biu aidna amuka hanna appeal tawjari
त्रिपुरादा लाकलिबा लोकसभा मिखलगिदमक राज्यगी इलेक्शन विभागना सेम साबा हौख्रे सीट अनि लैबा राज्य असिगी मिखलगी भोट तांकक अनि थोकना मथंग थागी 18 अमसुंग 19 थादनगनी त्रिपुरा वेस्ट लोकसभा केंद्रगी मिखलगी भोटना एप्रिल 18 दादुगा त्रिपुरा ईस्टकिना एप्रिल 19 भोट थादनगनी रामनगर विधानसभा सीट की मरकी मिखलगी भोटसु एप्रिल 18 थादनगनी राज्य असिगी अपुनबा भोटर मसिंग 19,53,53 लोमदे आकाशवाणी न्यूज के वारी सानाबदे त्रिपुरा की चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर पुनीत अग्रवाल ने हाई राज्य अदुदा पुन्ना पोलिंग स्टेशन 3,300 हेना हांगदोकनी हौजिक फावबदा मिखल की ngak सेनबगिदमक राज्य अदुदा सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स अमसुंग बीएसएफ की कंपनी हुंबुद्रा थुंख्रे बीजेपी ना त्रिपुरा वेस्टा हानगी मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देव अमसुंग त्रिपुरा ईस्टना महारानी कृति सिंह देव बर्माबू दोल की मिरेप ओइने थागतली कांग्रेसना त्रिपुरा वेस्ट सीटा कशिश कुमार साहाबू दोल की मिरेप ओइने थागतली मरगसिदा अरुणाचल प्रदेश अमसुंग सिक्किम विधानसभा की भोट मसिंग जून 2 थीरगनी हाइना इलेक्शन कमीशन की सेरोल अमना हाइरी राज्य सिंह असिगी विधानसभा की टाम लोइसिलकपदगी भोट मसिंग थीबगी मतम गनखलकपनी अदुमैनमक राज्य अनिसिगी लोकसभा मिखल की भोट मसिंग दे जून 4 थीगनी हाइरी अमरोमदा इलेक्शन कमीशन अर्जुन अवार्ड फंख्रबी पेरा आर्चर शीतल देवीबू नेशनल पीडब्ल्यूडी आइकॉन ओइना लाउथोख्रे इंडियन डेफ क्रिकेट एसोसिएशन अमसुंग दिल्ली एंड डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन की एग्जीबिशन क्रिकेट मैच की थौरम अमदा वाफम असि लाउथोखिबनी थौरमदुदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार अमसुंग इलेक्शन कमिश्नर सिंह ज्ञानेश कुमार अमसुंग सुखबीर सिंह सिद्धूसु सरुक याखी पाउगी मरकथना अटेनब ब्रेक अमा नॉर्थ ईस्ट इंडिया की अहान बोइना NABH accredited फंगनबा सीजे मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल ना मिपुम खुदिंगमक पुस्तेल इचंग चंगहंतना हक्सेल की खुदोंग चाबो फंगनबगी पांडमदा लागलिबा मार्च 19 की 19 फावबा फ्री OPD कंसल्टेशन कैम्प अमा पांगथोकजगनी इन्वेस्टिगेशन दा चादा 15 सर्जरी मेडिसिन अमदी इम्यूनाइजेशन दा चादा 10 कंसेशन पिजगनी अकुप मरोल सीजे हॉस्पिटल लांगोल अमदी सीजे अर्बन OPD कैसामपाटगी खंगबिबा यागनी ताबिरिबा पावसी आकाशवाणी इम्फालदगिनी हक्सांग फना लैनबगिदमक निंगथीना मपुंग फाना तुम्बा तंगाई फदे हाइबसी मियामदा निंगथीदा खंगनबगी पांडमदा वर्ल्ड स्लीप डे की थौरम ngasi पांगथोख्रे येनिंग डे केयर सेंटर अमसुंग शेयर एंड केयर वांखैना पुन्ना सिंदुना इम्फाल ईस्ट की कोंगपाल कोंगखाम लैकाइदा ngasi नुमित असिगी पालन थौरम पांगथोखी हक्सांग फनबगिदमक निंगथीना तुम्बा हाइबत थीम द पांगथोखिबा थौरम अदुदा शेयर एंड केयर की फाउंडर डॉक्टर आर.के. लेनिन ना हाई मियोइबा अमना मसागी सही की मतुंगिना अककनबा पुंगसिंग ककना तुम्बगी तंगाई फदबा लै मसिना हक्सांग नादा येक्तना लैहनगनी खा मणिपुर हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय कक्सिंग की गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन अमदी क्लासिकल म्यूजिक फ्यूजन की थौरम ngasi विद्यालय असिदा पांगथोख्रे राज्य के आर्ट एंड कल्चर विभाग के संतंग मखादा पांगथोकपा थौरम अदुदा विद्यालय की महिरोइसिंगना तोंगान तोंगानबा इसै नोंमाई की थौरमसिंग उतखी विद्यालय अदुगी गोल्डन जुबली पालन की सोबिनियर अमसु पुथोखी मकाम यूथ ऑर्गेनाइजेशन MYO ने चथरकपा फिलांथ्रोपिक अमसुंग ह्यूमैनिटी सर्विसेज की सरुक अमा ओइना ngarang इम्फाल की कैसामपाट लैबा हाइपौ जदोनांग पाकता लमतु सेंगबा अमदि मसिबु हेना मसक फजाहनबा थबक पाइखतख्रे इम्फाल की कांचीपुरदा लैबा आइलैंड हॉस्पिटल ngasi lemna layengबगी थौरम अमा पांगथोख्रे कैंप अदुदा हक्सांगी अरुम्बा ब्लड प्रेशर ब्लड शुगर ECG थाइरॉइड टेस्ट किडनी माइक्रो एल्बुमिन येंबनिसिंगबा चथखी पुन्ना मियोय मरफुद्रा हेना टेस्ट तौदुना हिदाक लांगथकसिंगचु यंथोखी तुंगदा हार्ट अटैक प्रिवेंशन सेल अमसु हॉस्पिटल असिदा हांगदोक्तुना हार्ट अटैक तगी ngakthoknaba पांबैसिंग मियामदा खंगनखी राइटर्स क्लब मणिपुर नंबोल सिंधुना ngasi उलौ अवांग लैकाइगी लाइनिंगथौ हॉस्पिटल एक्सटेंशन हॉलदा डॉक्टर TS नबिकेश्वरना इबा राधा कृष्ण अमसुंग पुराण की वारिसिंग कोबा लाइरिक अमा फोंख्रे आकाशवाणी इम्फालदगी पाउ ताबिरी लैबाक असगी स्टार्टअप की इकोसिस्टम मपुंग फान उपा ख्वाइदगी चावरबा थौरम स्टार्टअप महाकुंभ हयेंगदगी हौरगनी न्यू दिल्ली की भारत मंडपमदा थौरम असि था असगी कुन फावबा चथगनी थौरम अदुदा AI B2B एग्रीटेक डीप टेक क्लाइमेट टेक
gaming, e-sports, fintech, incubators amasung accelerators ki pavilion sing yauna tongan balam da yumpham oiba pavilion sing hangani start up ta sel thadaba miyoi sing yauna atai tongan ba lamgi miyoi singa mari laina hanabagi pandamda thauramasi pangthokpani New Delhi da ngasi pangthokkiba curtain raiser ki pawgi mifamda wangang bada DPIIT ki secretary Rajesh Kumar Singh na hai laibak ki konungda khwaidigi chawraba thoram ama oina handaki thoram asi ahanba oina sinbani mangna hai Bharat asi startup ecosystem da malem gi khwaidigi chawba hum suba laibak ni amasung laibak asida startup ki masing chu nongma gi hangalakli thoram du da startup lisingani hena tungi entrepreneur lising kuntra lalol itiki lamda shell thadaba mioi lising yangkai incubator sangma hena amasung laibak taragi mihut sing saruk yagani Delhi Jal Board Kamari Lainana Money Laundering के केस था Enforcement Directorate ED ना दिल्ली की मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दा समन ठाकरे सरकार की पाउना हाई महापु इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ऐसी के ऑफिस ता हाइयंग लाख ना बामसुंग प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की मखादा महाक की वारोल रिकॉर्ड तौना बखंगली Nagaland yumbu oiduna ahum suba North East Games hayengdagi hauragani thasi kulhumdoi phawba sathagadaba games asida awang nongpok lamdam gi rai Nepal gi athletes singna tongan masana 15 da lamba tongnagani Manipur gi oina Moirangthem Ratan Singna Sibdi Mission amadi Games Hanglem Boni amadi M Ibungongo Bina Deputy Sibdi Mission oina saruk yagani Lisangani kunithoi gi Meghalaya da pangthokkiba North East Games ta Manipur na sanagi marfumanga yauna punna medal sani kuntra taret phangduna makok oikibani Games asigi matangda sip dimission oiriba Moirangthem Ratan na hai discipline tara manga haidare participate tonaba minus ada sattasida awabamna hojiki oiriba film sina team je amukta satpa yadabanina discipline manga thongre adum asimna muk athengada koi khara thungdo male adna hayeng bhaw dum koi se masit chakadori hayeng ji opening mak toraga nongan bagi ayuktagi di lairiba discipline myam se mafam benu myam loina koi sinre se Nagaland silliba lebam chawung accommodation je yamna phajei hena haibtare ai asi thajedi smai tongene haiba angapa phangna phajei haibtare koi se odum mental teli se wangna kani alsoina champion or kani haina swaina ai thamjage DSA Bisnupur ki mini stadium da chathariba Anishuba Itomcha Singh Memorial First Division Football League tangasi TYDA amasung United Football Club Panjal amamam chanaduna draw chatkre Relief camp singda lairiba angang singe pungning wakal lamadi masama upagatna bagi pandamda Indian Red Cross Society Kaching District Branch na sinduna nomagi oiba football festival lama ngasi Yaisa Sports Arena Kaching da pangthokre maduda Kaching Wabgai amasung langmagi dongda hangba relief camp singe angang chama kuntra rom na saruk yakhi madugi mamangda health hygiene gi awareness program amasu pangthokhi Nupi की प्रीमियर लीग क्रिकेट की फाइनल हौजिक न्यू दिल्ली की अरुण जेटली स्टेडियम दा रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर का दिल्ली कैपिटल्स का सानरी अरोइबदा मरोइबा पाव अमुखना तरा निपान सुबह लोकसभा मिखल की मतम लाउथोखी बगलोइना ना मिखल की मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट खुदक्तगी चटनाबा हौरे लोकसभा मिखल का पुन्ना पांगथोक कदोरिबा अरुणाचल प्रदेश अमसुंग सिक्किम विधानसभा मिखल की भोट मसिंग जुन मरी की महुता जुन अनीदा ओइना थीरगनी Hakchang phana leinabagidamak ningthina tumba tangai fade haibasi miyamda khanghanabagi pandamda ngasi World Sleep Day gi thoram pangthokre numit humni chathagadaba start up Mahakumbha hayengdagi New Delhi da hauragani amasung Nagaland yumbu oiduna ahum suba North East Games hayengdagi hauragani Paulo Jare